kigaragaza yuko imirwano itagiye kurangira uyu munsi, imirwano itagiye guhagarara. Ngira ngo wenda mu minsi mike muratangira mwumve amatangazo asohoka avuga ati twatewe ku ruhande rumwe, abandi nabo bati twatewe. Ariko yibikurikiranye ubundi M23 ivuze ngo twatewe, baba batewe koko ari nabavuga ngo nukwitatse. Ya buriya nawe wenda ngo bakaba bashaka impamvu ituma bahora barwana, urabikurikira ubundi baba batewe koko. Ya ubundi ku rugamba ZOOM TV24. Bizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye, abadukurikira muri Burayi, muri Amerika, diaspora yose muri rusange, ariko no mu Rwanda, tutibagiwe n'abaturanyi mu Burundi, mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi turagaruka ku mirwano imaze iminsi mu gice cy'iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, n'imirwano yarenze kuba ari icyo gihugu, binagira ingaruka mbi ku mubano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Gusa kigezweho uyu munsi nuko hari amakuru avuga ko M23 n'uyu mutwe uhanganye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo waba wemeye kurambika intwaro hasi. Turaza kumenya ese bizashoboka, ntabwo ari ikinamico, ko nabwo hari igihe byigeze kuvugwa ko ugiye gushyira intwaro hasi ndetse ukava no mu duce wari wafashe ariko birangira bitabaye. Turi kumwe na Patrick Mayisha, umunyamakuru bimazemo igihe ariko azi cyane bigendanye n'imirwano hagati ya M23 n'ingabo za FARDC, wanabaye muri Congo. Mayisha, turakwakiriye. Yego murakoze. Nari mvuze ko wabaye muri Congo ndetse unakurikirana buri munsi ibibera muri iki gihugu kuri imirwano ya M23. Tubanze tuvugeho gatoya wenda ku bigendanye naho bageze hehe, uduce wenda bari barafashe baraturekuye, amakuru macyana yahe. Ya nibyo, M23 ni umutwe umaze igihe kinini cyane, ariko nanone umutwe ukomoka ku yindi mitwe yabanje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nubwo uvuze ngo nabayeyo ndi umwana munsi y'imyaka 10, ariko nanone nkunda gukurikirana ibihabera nk'aho umuntu yavukiye. Ni ukuvuga ngo M23 yabanje gufata ibice bya za Cyanzu, irangije irakomeza kuri ubu yarigeze, turavuga mu bihande byose, ari uruhande ruzigoma uturuka irucuru cyangwa se rumangabo, bageze mu birometero bigera kuri 15 by'umujyi wa Goma. Ari nabwo mwibuka yuko haje kubaho umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, bohereza igisirikari cyitiriwe uwo muryango, ariko baza ari igisirikari giturutse muri Kenya. Icyo gihe rero habayeho kuvuga yuko ari uduce bagomba gutanga ntibinjire mu mujyi wa Goma. Icyo gihe rero batanze uduce tumwe na tumwe two muri teritwari ya Nyiragongo, ni teritwari ihana urubibi n'umujyi wa Goma, meri y'umujyi wa Goma. Ni ukuvuga ngo aho bafungiye mu misozi yo hejuru ya za Kibumba. Nanone batanga agace ka Rumangabo, naho hajyaho izo ngabo z'abanyakenya. Ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe ntabwo ndumva byarabaye mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize, ntabwo barongera gusonga mbere cyangwa se kwegera imbere. Ubu bari he? Ubu nicyo gice naringezeho. Nanone hakomeje, kuko bari barakomeje, igice kimwe cyaje uzigoma, ikindi kigenda kigiye ahantu bitazatongo. Muri ibyo bice rero ni ukuvuga ngo ho baracyahari kandi baranakomeje urugamba, kuko turabyibuka yuko mu gihe bamwe bavaga muri Kibumba, abandi baraho bitaga mu Bwiza. Urumva mu Bwiza rero M23 yo yavugaga yuko yahagaritse imirwano mu kwezi kwa 4 k'umwaka wa 2022, ariko nanone amatangazo yabo mwagiye mubona mwese yagiye asohoka avuga yuko imirwano, impamvu bongeye kurwana ari uko bagiye baterwa n'abasirikari ba leta, bakaza bakabatanga kubatera, none babatera nabo bakabasubiza inyuma, ari nako bagiye bafata utundi duce. Kuri ubu rero nk'uko wagiumbaza, M23 iri mu birometero 28 cyangwa se 29 n'umujyi wa Goma, ahitwa Isake. Aho Sake bari kubera iki ariho bari, hari umwihariko ki ku buryo bavuga ngo twaduca tubwe tumwe na tumwe baradutanze, utundi iyo Sake niyo bakirimo? Ni iki gituma bakomeza kuba Sake? Ya urumva nicyo nagarutseho, bavugaga yuko babatera, noneho mu kubatera aho bakabakurikirana aho baturutse. Ngira ngo hari indi ngingo nanone M23 yongeyemo,
ivuga yuko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane abo mu bwoko bw'abatutsi barimo kwicwa yuko icyo baba bafata nka genocide. Ni ukuvuga rero hari itangazo bigeze gusohora bavuga yuko batazihanganira uko kwica abaturage kandi ni bene wabo. Ubwo barangije baravuga bati aho bari kwica abaturage tuzagenda tuhagera. Ni ukuvuga ngo rero Sake benshi bakunda kumbuza kuvuga ni Sake, bayita Sake. Ni ukuvuga ngo hariya Sake ni hafi y'umujyi wa Goma. Urebye niho imirwano imaze iminsi ibera, kuko nakomeje kubivuga ngiye ku bwanjye no gusesengura kwanjye, mbona kuba barageze Sake bagiye birukankana ingabo za leta. Bo bavuga yuko izo ngabo zifatanyije na FDLR na Nyatura na Mayimayi na Pareko n'abacancuro. Ni ukuvuga ngo rero kubakurikira bisa nkaho bageze Sake ababloke bitewe nuko ni umujyi wa Goma mu birometero bikeya cyane, ku buryo umuntu ashobora no kugenda n'amaguru mu isaha imwe cyangwa amasaha abiri akabageza mu mujyi wa Goma. Imbaraga rero leta ya Congo cyangwa se FARDC yashize mu Sake, nge mbona zaragize umumaro kubera kurinda umujyi wa Goma. Urumva rero Sake niho leta yari isigaranye kugira ngo umujyi wa Goma ufatwe. Urabona Kibumba M23 iri hafi aho ngaho. Wagera aho bita Mushaki bari aho ngaho. Wava za Kicanga Sake bari aho ngaho. Ni ukuvuga ngo nta handi hantu leta yari isigaranye ho gukoresha kugira ngo umujyi wa Goma udafatwa, ni hari Sake. Turavuga amakuru agezweho yuko umutwe wa M23 bwo perezida w'u François Emmanuel Macron aheruka kubasura, baramwemereye ndetse bamwizeza ko bagiye guhagarika imirwano, ubwo hagakurikiraho n'aya masezerano yuko bava mu bice bafashe. Urabikurikirana cyane kuva izi ntambara za M23 zatangira mu myaka yashize kugeza amagingo aya. Kumva ko M23 agiye guhagarika imirwano nahoze nibaza ni iki? Na mico cyangwa ni ukuri koko gushoboka ukurikije wowe nkuko ubibona uko wagiye ubikurikirana? Ngewe simbona M23 ishobora guhagarika imirwano, nibyo kuko nubundi ijya gusubira inyuma yasaga nkaho yahagaritse, ariko nanone ikavuga yuko iterwa n'ingabo za leta nabo bafatanyije. Ngiye icyo mbona nkurikije imyitwarire y'igisirikare cya Congo se cyangwa iya leta ya Congo, mbona M23 ishobora guhagarika imirwano ariko Congo ikayitera. Kuko ni nacyo abantu benshi biteze. Nibyo uyu munsi ni tariki 7 nkuko wabivuze, niyo tariki ya nyuma bari batanze yo guhagarika imirwano. Ngira ngo umuvugizi wa M23 ejo avugana na Al Jazeera, mwumvise yuko yavuze yuko bo bahagaritse imirwano ariko niba batera batazifumbana. Urumva rero icyo kintu kiriho. Noneho tukagira noneho kuri ya ngingo yo kuvuga ngo Congo yafashe ya mitwe y'inyeshyamba yayinjije mu gisirikare. Urumva kuri ubu ngubu bafashe nk'abasirikari. Ngira ngo mwarabyumvise uyu minister wa education bita Inzagi yarabivuze. Inzagi yavuze yuko iriya mitwe yose bagiye kuyinjiza mu gisirikare. Ariko nanone mu gusesengura kwanjye uko mbibona ni ukuvuga ngo niba iriya mitwe igiye kwinjira mu gisirikare, ntabwo leta Congo igiye guhagarika imirwano, kuko iyiza kuvuga ngo ihagaritse imirwano n'iriya mitwe yose ayikubwira iti musubire iyo mwahoze, sibyo? Bakavuga bati ahangaha turahangaha ntabwo tuzagira gute, ntabwo tuzahava. Ariko kuba binjije iriya mitwe iyo bita autodefense mu gisirikare, kandi hari imitwe nanone yarwanaga na leta ya Congo, urumva yarwanyaga leta ya Congo, urumva yuko harimo ikimenyetso gito kigaragaza yuko imirwano itagiye kurangira uyu munsi, imirwano itagiye guhagarara. Ngira ngo wenda mu minsi mike muratangira mwumve amatangazo asohoka avuga ati twatewe ku ruhande rumwe, abandi nabo bati twatewe. Ariko yubikurikiranye ubundi M23 ivuze ngo twatewe, baba batewe koko ari nabavuga ngo ni ukwitatsa. Buriya nawe wenda ngo bakaba bashaka impamvu ituma bahora barwana, urabikurikira bundi baba batewe koko? Ubundi ku rugamba ntabwo wapfa kumenya ngo ninde watangije isasu. Turi kumvikana. Ni ukuvuga ngo kenshi yaba ari M23 yateye, yaba ari leta yateye, kugira ngo upfe kubyemeza niyo waba uri na hafi yabo, kuko na leta ubwayo hari ingabo zivuga ati natwe nibo batwatatse, nabo bakavuga bati ni M23 yatatse. Ariko ngi ikintu mbona muri Congo ahanini
kinashingiye kuri izi ntambara hari ubu nibwo bitangiye kuvumbuka ngira ngo mwumvise yuko papa yaje Kinshasa aravuga ati Kisekedi ntabwo yigeze utorwa Macron nawe arongera arabivuze ejo bundi uyu nibagiwe izina rye yarakuriye seni nawe yavuze ko mu matora ya 2018 habayemo iki uburiganya urimo urabyumva ni ukuvuga ngo ahantu bigeze ahangaha hari ibintu bitangiye kuvumbuka abantu batari biteze ari naho hahandi muri iyi myaka ibiri ishize muribuka yuko abanyapolitike benshi usibye na wenda kuba n'u Rwanda cyangwa n'ibindi bihugu n'abafayuru bose bagiye babivuga bavuze bati iyi ntambara impamvu Kisekedi arimo kukreye intambara ni ukugira ngo agume ku butegetsi amatora yere kuzaba twabihuza rero n'iki kintu gitangiye kuvumbuka niba umuntu yarakuriye seni ariko komisiyo y'amatora avuga ngo amatora ya 2018 yabayemo ikibazo urumva yuko ubihuje n'iyi ntambara iriho ukabihuza nuko wenda Perezida Kisekedi ashobora kugira ubwoba yuko atashobora gutorwa urumva cyangwa se akavuga ati mu gihugu ashobora kuba imyivumbagatanyo kubera ko amatora bitewe nuko yagenze we akishimira guhora mu ntambara kuruta kugira gutegura amatora ibyo havugwa byinshi M23 iri kurwana n'igisirikare cya Congo FARDC ariko nanone abandi bakavuga ko M23 ntabwo ari abo bonyine irwana nabo irarwana n'igisirikare cyiyunze n'indi mitwe irimo wa FDLR n'indi ivugwa hakabamo nabo bacanshuro mu by'ukuri M23 irwana nandi kugeza uyu munsi M23 irarwana n'igisirikare cya Congo cya FARDC ikarwana nayo coalition cyangwa se indi mitwe yishize hamwe kubera ko impamvu tuvuga yuko irwana niyo mitwe yose ndetse n'igisirikare cya Congo ni ukuvuga ngo hari inama yabereye aho bita pinga ni mu rugabano rwa Masisi na Warikare ni ukuvuga ngo iriya mitwe yose yari ifite umurepresenta muri iyo nama babwira yuko bagomba gufatanya bakarwanya umutwe wa M23 iyo tuvuga impamvu tuvuga ngo ni FARDC n'indi mitwe nuko kugeza kuri isana leta Kongo irabyiyemerera urumva wenda icyo batemera kubera ko bazi ko ari icyasha ni FDLR ariko indi mitwe yose bemera yuko bafatanyije nayo bajya kurwanya abarwanyi ba M23 ikindi nanone nuko Ministry wa Education Nzagi yabyemeje aravuga ati ni ukuvuga ngo iriya mitwe bagiye kwinjiza mu gisirikare yarabyemeje n'itegeko riri mu nama y'abaminisitiri barabyemeje urumva rero yuko niba Kongo yiyemerera y'ubwayo yuko ifatanya n'iriya mitwe yayirwanyaga urumva yuko bafatanya n'iki kurwanya uwo mwanzi wabo M23 Maisha kuba abacanshuro ba Wagner b'Abarusiya barinjiye muri iyi ntambara bari ku ruhande rwa Kongo wowe bibona ute Kongo ni igihugu Kongo ifite umutungo Kongo ifite ubushobozi kuba rero Wagner yaraturutse hanze yaraguzwe ntago bazi ubuntu novuga ngo Wagner nijya kurwana hose irishurwa ni ikiraka urimo urabyumva wenda yumbaza ukambaza tese nta ngaruka bizagira novuga ngo Wagner urabizi yuko imiryango mpuzamahanga yose yamagana iki abacanshuro kuko umucanshuro agenda uwabonye wese ararasa ntago yita ngo uyu nguyu ni umwene gihugu uyu nguyu ni umwanzi uyu nguyu ni iki ngira ngo nibyo mwabonye ari amakompora nkazira mbunda ziremereye we ararasa ntago yitaye kuvuga ngo nigihitana umwene gihugu ibyo ntago bindeba nigihitana umusirikari ibyo ntago bindeba nigihitana inyeshyamba ibyo ntago bindeba urumva rero kuba barazanya abacanshuro ni ikintu kitari kiza wenda nko kuri guverinoma ya Kongo nibyo ku rundi ruhande no kwitabara abo babonaga yuko wenda ari cyo bashaka gukora kuri uriya rugamba rwa barwana naye mu 23 ariko ku rundi ruhande no kuvuga ngo impamvu imiryango mpuzamahanga yanga yuko abacancuro bajya mu gihugu runaka nuko kutagira imuwe no kudatekereza kuko abari mu gihugu cy'abandi ntago abari icye wenda ngo aragirira mu muturage we Kongo ifite imitwe yitwaje intwaro irenga hafi 120 niba nibuka neza 130 ariko wa M23 w'iburasirazuba bwa Kongo ni wo ubona ko Kongo ishize umutima cyane wo kuyirwanya ababisesengura bakavuga ko ari ikibazo kuba Kongo irwanya M23 gusa ubona ari iyihe mpamvu iyo yita kuri M23 gusa kurenza kurwanya iyo mitwe yindi 129 isigaye ndabivuga muri aya magambo
ni ukuvuga ngo M23 abenshi barimo nabavuye mu gisirikare cya Congo. Sinibaza wenda nk'umuntu wo muri ADF naru uri muri Turi cyangwa Beni utarigeza kandagira mu gisirikare cya Congo biragoye burya kujya kumurwanya. Ariko kuba Makenga, General Makenga yabaga mu gisirikare cya Congo, General Mboneza yabaga mu gisirikare cya Congo, nuvuga ngo abayobozi bose ba M23 bavuye mu gisirikare cya Congo. Umwanzi wavuye kwa Kofi, urumva iwe mu rugo, nundi waturutse hariya ntago uzabarwanya kimwe. Nge ikintu mbona nuko kuba bari abahungu barakoranye nabo, ikindi nanone ibyo barwanira kuba leta itabyemera nabyo biri mu kintu gishobora gutuma bayihurizaho bakayirwanya, kuko ADF naru nabagande sibyo, FDLR n'abanyarwanda sibyo, none ukuvuga ngo bariya n'abakongomani kandi bafite ikintu bagira gute barwanira. Nago wajya kurimbura ngo ujye kurimbura ADF utazi n'abaribo, ariko bari abazi abaribo. Nge mbona ariyo mpamvu hanini ishobora gutuma wenda bashaka kugira ngo za mpamvu ziveho babakureho, ahasigaye bo basigare bafite iki umutekano, kuko ejo nejo bundi babananirwa n'ubundi bazagaruka. Hari bivuga ko yita kuri M23 cyane kubera ko n'ubundi Congo inzigo yayo yifite yinyuza muri M23, inzigo yayo ku Rwanda ubona yitambutse ikavuga ko u Rwanda rufasha M23, ndetse rimwe na rimwe ikavuga ko nabo bitwa ba M23 ari abanyarwanda. Byaba bifitanye isano no kuba uwo mujinya wose w'imitwe yazengereje Congo ishaka kuwutura M23 ku buryo ivuga ati n'abantu bavuga ikinyarwanda bose, kuko Congo mu minsi ishize yagaragaje ko nta mukongomani ushobora kuba uvuga ikinyarwanda. Niko namwe mubibona? Ya ntabwo u Rwanda na Congo nge mbona nta n'ikintu bapfa kigaragara, kubera ko ubutegetsi uhereye kuri Joseph na Laurent Désiré Kabila, u Rwanda nirwo rwamushize ku butegetsi, nta utabizi igihe cya AFDL. Nanone ibyagiye bikurikira ni naho bishamikiye, turi kumvikana kuvuga ngo rero ngo M23 n'u Rwanda nako n'abanyarwanda, ibyo simbyemera 100%. Cyakora wenda bafite aho bahurira n'u Rwanda, icyo cyo ndacyemera kubitewe n'amateka, bitewe n'ubukoloni. No kuvuga ngo nta M23 ntago ari wa muntu wavuye muri Matadi, no muntu wavuye Masisi, no muntu wavuye Rucuru, no muntu wavuye hano kwishwi, no muntu wavuye Bukavu. Tubihuze rero n'igihe cy'abakoloni, nuvuga ngo uwavuye hariya n'ubundi yakatiwe imipaka yari iki umunyarwanda. Nta mpamvu rero nta mpamvu yo kuvuga ngo abagize M23 ngo n'abanyarwanda. Oya, ne wenda n'uwo mujinya wo kuvuga ngo kwitura u Rwanda, mbona nawe uzanakora uko harimo kwibeshya cyane. Ni ukuvuga ngo M23 ya 2012 itandukanye na M23 y'uyu munsi, kuko nta 2012 buri wese buri munyamahanga, imiryango mpuzamahanga n'iki byose babonaga ko M23 ari ikibazo ije guteza umutekano muke mu gihugu. Ariko noneho kugeza uyu munsi niba Macron ayoboye igihugu gikomeye, Ubufaransa burakomeye bufite ijambo, niba zakavuga ati ikibazo ni cy'abanyekongo mwego bwanyu nimwe mugomba kugira gute kucikemurira. Urumva no kuvuga ngo hari bimwe na bimwe noneho amahanga yatangiye kumva yuko bari ari abakongomani bari kurwanira iki uburenganzira bwabo. Ubundi kuri weho M23 yirwanira iki? Gufata ubwo burasirazuba, yirwanira kuba bakwitwa koko abenegihugu ba Congo bagahabwa n'uburenganzira bwabo, barwanira iki? Ya ndabihera kuva mu mwaka w'1965. No kuvuga ngo hari benshi bakunda kwitiranya abantu batuye muri Congo n'abahunze 59 ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari abanyarwanda bavuye mu Rwanda bahunze 59 sibyo, ariko bagiye basanga y'abandi bakatiwe imipaka mu gihe cy'Abadage na mu gihe cya Conference de Berlin. Urumva no kuvuga ngo rero hari umugabo bitaga Beterami Bisengimana, niwe yavuye mu Rwanda ahunze 59. Abazungu baza kuza kubwira mu butora amuga ati uyu muntu yagufasha. Icyo gihe bateguraga umushinga wa Inga, baraje Inga. Urumva mu butu abazungu bamaze kumuhereza bamubwiye ati uwo muntu yagufasha. Urumva barangije baramufata
tubiza kugira aramukunda kubera ubwenge yari afite amugira directeur de cabinet urumva icyo gihe rero ntago byanejeje abakongomani kubera ko icyo gihe yari taraba icyo gihe yari abayizayire ntago byanejeje abazayirwa yuko abanyarwanda bamaze kwinjira mu butegetsi bwabo bamaze kugira gute kuko umuntu w'ikicasa n'isaha ugiye ukamubaza atese igoma ni hehe yakubwira ko ari mu Rwanda umubaje ngo Bukavu ni hehe yakubwira ko ari mu Rwanda hari n'ababitebyamo bakavuga ko rimwe na rimwe ngo bavuga ati aho muri ako gace k'iburasirazuba ntibyagenze nuza mu gihe cya Kasavubu uyu wigeze kujya muri Congo ari nyeshyamba w'umuzungu nibagiwe izina rye bigeze kuvuga ati ese Bukavu ko bayifashe urumva noneho Kasavubu arababwira ati no mugende muyibaze Kayibanda ajye kubikurikirana Bukavu se ntiyabarirwaga muri Congo ariko yaravuze ati mugende wibaze nuza Kayibanda no kuvuga ngo umunyakicasa yumva yuko umuntu wese wo muri este ari iki ari umunyarwanda kubera ko nabo barabizi neza yuko aho ngaho house ari iki ari u Rwanda no kuvuga ngo rero uriya mugabo akimara kugera mu buyobozi bwo kwa Mobutu bari abakongomani bagize amashyari baravuga ati twamaze kwinjirirwa urumva noneho baragenda bafata babakongomani bakatiweho imipaka kubera ko nawe yaravuye mu Rwanda 59 barangije bose babashyira mu gatebo kamwe urimo nabyumva tujye tubivuga neza wenda nuko umwanya bari mutoya umuntu yanabivuga akanabinonosora nuvuga ngo kuva icyo gihe urwango rwarakomeje urumva tekereza kuba uri ahantu ufite ubutaka bwawe ariko bakakubwira ngo ubundi bwoko muturanye bukaza ukavuga buti iyi ni bulongo yababa n'ubutaka bwa papa kandi ari ubwawe wiguriye cyangwa ari ubwawe wasigiwe n'ababyeyi n'ibisekuruza urumva rero ni ibintu byatangiye kera wagera kuri uyu munsi cyangwa ejo muri 2019 2020 tuvuge niba unyuze ahangaha bakubona uvuga ikinyarwanda uri umwene gihugu bakavuga bati kofi wowe uraduhereza iki amafaranga undi agatambuka kandi ari mu gihugu cyawe urumva yuko nta burenganzira bari bafite impamvu rero ya M23 nubwo burenganzira bwabo barimo baraharanira iki uburenganzira bwabo iyi ntambara ya M23 wowe uyihuza gute n'ibimaze igihe bivugwa bya balkanization ya balkanization kugeza kuri uyu munsi simbona balkanization kuko burya balkanization ibamo ibintu byinshi urumva balkanization ushobora no kumara n'imyaka 30 iyo balkanization utaranayigeraho urugero twafata ni nka Eritrea amaze imyaka 30 itaragera kuko cyari igihugu kimwe na Ethiopia ugafata Republique du Sahel urumva ni igihugu kandi kiri bien organize ari kindi kiba muri Somalia mo hagati cyo kitagira n'inuzana n'ibyihebe ariko yo simbona balkanization nibizana wenda zabaho ntakiriho ariko noneho icyo baharanira niki ni uburenganzira bwabo mahisha tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tuzaya tugutumira nda kugira dukomeze tuganire uwo ukurikira cyane ibibera muri Congo ushobora no kuba watangira isubizo ubona mwanzuro amahereza azaba yahe kugira ituze rugaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ya Congo ni igihugu kinini igihugu kirimo amoko arenga 400 ni nako n'indi mizingana no kuvuga ngo kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyane mu burasirazuba kuko ariho hari ikibazo cyane jewe icyo nsaba perezida wa Congo ni yicare yumve abakongomani n'abaturage be M23 yego yumve M23 bicare baganire bicare ku meza habe ibiganiro ariko nanone bakemura iki kibazo yo kujya bagikemura igice Kongo ivuga ko itaganira n'inyeshyamba ni mutwe w'iterabwoba kuko nawo yivuga ko ari umutwe w'iterabwoba kugeza uyu munsi impamvu wenda ashobora kuvuga ngo ni umutwe w'iterabwoba ni ukubera ko barusha imbaraga kandi noneho no kuvuga ngo iyo wanze kuganira n'umuntu kurusha imbaraga akwirukana mu rugo rwawe si byose ubwo kugeza uyu munsi niyanga kuganira nabo ubwo nawe afite izindi mbaraga yishingikirije uravuga ko igisubizo kiri mu kwemera bagaca bugufi bakaganira na M23 impamvu mbikubwira isasu byaranze sibyo uko kugukura bunagana kugera hano Isake hari ibirometero birenga 300 urumva ubwo nibisasu ryaranze ari wowe wakora iki kuko niba utatsimbura umuntu ngo murenze muri metero 500 cyangwa murenze ibirometero 10 bicaye bakaganira iki kibazo bakagikemura mu mahoro
bakagikemura mu mahoro bona ari wo muturambye w'iki kibazo ko nabwo batari kugikemura igice ejo baticara bakaganira ikintu ejo bundi nanone bikongera bigasubira irudubi. Ese ubundi ninde ubyica ni perezida we kuko hari igihe bavuga ngo perezida Tshisekedi arakoreshwa nawe ni wowe wanga amasezerano aba yumvikanweho cyangwa hari abandi benshi? Jewe hari ukuntu mbibona perezida Tshisekedi ashobora kuba aganzwa n'abayoborana nabo cyangwa se akaganzwa n'abaturage kuko hari n'ababinyuzamo akavuga ko yari igihe baba baganira abasirikari bakaza akamuvugiramo akavuga ati rwose ibyo bintu uvuze sibyo. Usibye n'abasirikari n'abaturage ngira ngo ujye ubona imyigaragambyo ibera hariya nk'umuyobozi w'igihugu ntago no kuvuga ngo iriya ntago ari liberté imeze kuriya ntago ari demokarasi imeze kuriya yo kwigaragambya ukica abantu ukagira gute urumva ashobora kuba atinya wenda agatinya abayoborana ariko nanone agatinya population urumva kuko ari ikindi kintu yamaze kwiyubakamo cyangwa se bamaze kubakamo ariko nawe ubwo akitinya kwitinya mbisobanure gutya akavuga ati ese nindeka bari abahungu bakaza ejo sinshobora kubura manda ubuyobozi buraryoha hanyuma ari akabazo gato k'amatsiko arabavuga ko M23 ifite intego yo gufata Goma ni byo ubona banyotewe byabamarira iki bayifashe? Yanjye simbona gufata Goma ari byo banyotewe kuko ngira ngo no mu biganiro byabo bya buri munsi icyo bavuga yuko n'iyi saha leta ya Kinshasa yemeye bakaganira ibyo basaba bakabyemera imirwano yahagarara. Iramutse ifashe Goma byagenda gute? Iramutse ifashe Goma ubwo urumva yuko Kinshasa niyo yamenye icyo yakora urumva ikindi nanone M23 kugeza amagingo aya ngaya nta kintu twavuga itarafata iyo Goma sibyo wenda yamaze gufata Goma twagira icyo tubivugaho. Hari abavuga ko byagorana kongera kwihakura cyangwa byagorana kongera kwinjiza mu biganiro kuko yabonye ko bidashoboka ariko Goma ntago ari Congo yose ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo wenda babibona gutyo ntago ari byo uko yafashe Kicanga uko yafashe Bunagana uko yafashe Rumangabo niko ishobora gufata n'iki na Goma bucyo icyo baharanira n'uburenganzira bwabo ahasigaye yafata Goma yafata Bukavu yafata hehe ubwo burenganzira bwabo bubonetse kandi bakabyumvikanaho neza ikibazo cyarangira uretse ko icyo kibazo cyanasubizwa n'umuvugizi wa M23 Patrick Mayisha umunyamakuru bimazemo igihe ariko cyane usobanukiwe amateka yo muri aka karere by'umwihariko mu burasirazuba bwa Congo cyane ko ari naho wabaye hari n'abajyaga batebya ngo ufiteyo n'inka byashoboka turagushimiye cyane erega urabizi yuko bajya bavuga ngo umukondo wawe waguye ntiwanyu ubu nawe hariyo buhabara ntiwanyu niho navuki ubwo nukuvuga ngo ibintu bigiye mu buryo rero wanasubirayo ndi umukongomani turagushimiye cyane Mayisha murakoze turabashimiye naho utaha.